I pozdrav svim ljudi, danas igramo Call of Duty Black Ops. Nadam se da ćete uživati u ovom videu. Ono je inače moja omiljena igrica. Krećemo. Igrat ćemo u delovima, kao što znate. Mislim, snimat ću u delovima. Ovo će biti prvi video. I tako dalje, na to to. Dobro. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj serijal. Malo lago je, ali nema veze. Kredi mi kill. Srama, kredi kill. Sram ga bilo. Nas je ponedjeljak, ako ovo se uploadi danas, očekujte već sutra drugi deo. Očekujte još, znači sutra novi deo. U stvari, neću još da stanem, malo sam počeo snijem. Snimat ću sljedeći. Snimat ću malo. Damn it. Castro's compound. We're losing him. Through the gap. We have no choice. What the fuck? Još malo. Prekinut ću snimanje, i onda ću da nastavim, i onda... There's a signal. Now! Look up. This is it! Nadam se da će se uglavnom svidjeti ovaj serijal, kao i meni. Ima da ih. Kad se završi ovaj serijal, snimat ću Call of Duty Black Ops 2. Čudno. Skoro da ne laguje kad snijem. Kad ovako igram, obično baš dosta laguje, pa sad baš skoro da uopšte ni ne laguje. Dobro je, to je dobro. Bowman, left flank. Move out. Kao što vidite, idemo dalje. I da, slobodno pišite u komentarima pitanja, možda ću uskoro da pravim epizodu odgovori na pitanja. Tako da pišite šta vas interesuje. Ja ću to da snimim. Castro's paranoid. Good reason. Been trying to get him for 3 years. And today's the day we succeed. Inače, ja sam igricu primio original disk, međutim, nešto mi se desilo s kompjuterom kući i onda mi se igrica izbrisala. I pošto znate, kad instalirate jednu na snimu ne možete kod 2 puta iskoristite. I onda ja sam skinuo, ako želite da skinete ovu igricu daću vam link. Samo napišite ako želite, daću vam link. I onda možete da skinete, ako želite napravim epizodu kako instalirati i crackovati Call of Duty Black Ops. Snimit ću to
Co? A, było tutaj. Z nim się doprowadził. Ja mam już samo 1 minut. Inside, go! Zoe, wideo. No dobra. Posjedziesz 1. Wake the fuck up, Mason! Dobra. Take the roof. Any trouble, give us a yell. Got it. O, to jest On me. Search room to room. Yeah. Find Castro. Yeah. Baby. Dobry słyszak, Mariusz. No. Face battle. What's... Cargo. What the hell? Oh my god. Sit tight, we'll be done in 5. Znam to. Odkryjcie, znam. Sorry, touch, znam. Dobrze, cóż. Stack up. Gdzie? Ajmo? Na dole, bombię, on the best. Da. Bowman, necessary. Аж на те. Moving out. Ovdje treba da bude usporeni snimak, ali ja prebrzo pucam i zato nije. Ovdje ćemo ga.